Već ti ćeš krenuti onda predstaviti ili da se ja odmah sam predstavim. Ja sam Robert Husak, radim u HAK-u i završio sam za mehaničara. Došao sam do tog jer me zanimala mehanika, sami čisti motori. Kao mali sam uvijek htio s motorima raditi i tako sam i odlučio. Evo, Roberte, je li bilo nekakvih izazova na tom putu tvog izbora i onda na kraju same realizacije? Pa kao svaki motor na svakim autu, svaki kvar drugačiji. Treba uvijek naći šta je s motorom i... Treba biti uporan, je li? Uporan i ne odustati od problema. Evo, sam si rekao danas meni da nekad znaš satima provesti istražujući što je problem i kako zapravo pristupiti njemu i naravno da ljudi budu zadovoljni, da stvari budu znači stručno obavljene. Pa evo, recimo u tom dijelu kako se nosiš sa stresom, znači i samom činjenicom da nekad ne uspiješ, ajmo reći, zadovoljiti sama svoje očekivanja, a onda možda i tuđa. Pa dešavalo se tih slučajeva da nisam mogao otkloniti kvar, ali onda sam se odmorio, drugi dan ili treći dan sam nastavio, odmorio glavu i našao sam problem u roku sat vremena. Našao si rješenje. Rješenje, da. Tako je, evo, što bi ti poručio općenito mladima ili ljudima koji traže nekako svoj put u smislu odabira struke i na kraju krajeva samog zadovoljstva, jer nije poanta da radiš 8 sati ili više na poslu i da si nekako nezadovoljan. Što bi poručio mladima isto tako, evo sad si spomenuo taj odmor, kako može pristupiti nekakvom punjenju baterija, nekakvom kanaliziranju svojih drugih talenata i evo, kako to sve spojiti zajedno. Sad sam ti malo zakomplicirala, ali... Pa evo, na primjer, kad izgubite na nekom autu po 10 sati i više ste ludi od tog problema, treba prespavati drugi dan, drugo jutro čiste glave doći i reši se svaki problem. I ne treba nikada odustati od problema. Što misliš o mentorstvu na samom putu? Pa ja sam imao jako dobrog mentora koji uvijek je ulagao u moje znanje, cijelo vrijeme je pokazivao i dosta sam došao do velikog znanja.